Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, anak katamo pong Kasuelo Candy Pampanga. Maya po, po kabalin. Kalayo po yan, ching pala po. So ako pa mo po nga kaya beyo, ngayon pong episode tamong ending do. Yasing malago po, kasalukuyan na pong manestima. Kareng kayang bisita uling kapiestan po King Karela. Nano pa ta makipagkwento ko pa mo po kaya kayo king kaurasan na po ning pogtuan, ano pong gagawan nyo kanyan. Mga anak ko po, makapahinamo ka na kayo. So sit back and relax, krem pong yari ng mga makipagtalamitam kaya pa mo po kaya kayo bakat ng eko po kay Nipan. Live na live tayo po keng CLTV Free-to-Air TV, Channel 36. Keng kikatamo pong official Facebook page. CLTV 36 Official, makanyan mo naman po keng kikatamong YouTube channel, CLTV 36 Official mo naman. Nano pa tayo, BMI kaya kayong balitang mga palyari kaya tilabad Kapampangan, yung mga manong siswan ng poing kultura Kapampangan, yung kikatamong gambulan, ampong pagmasabalan, ngayon nga doon na po ning Miyerkules, 13 na po ning Disyembre, in English, December 13, 2023. Makiabi kayo po king kakatamang kwentuhan nung ating ko pong buring i-greet, i-shout out, o batian, i-comment siya mo po yan king kikatamo pong Facebook Live at basan tayo po po nung ating pong birthday, nung ating migbinyag, nung ating kakasal, nung ating anniversary, o kaya nung ating na buring aminan, ketang crush you. Malyari yan naman i-comment, kami na mo pong sumabi, ketang kayong crush. Pero ang ending daw ngayon, siyempre, atin tamo pong bida, nino po waring bida tamo, nino waring kikataong birthday celebrants. Ngayon daw ay Happy 40th birthday! Ay, lupang 40th ni Boss Luciano Sani Garcia. Lupaya mong 39 and a half. Happy birthday po kaya kayo na ano pong tahuyo. Boss Sani, sana pakapsiyongan po rin kaya kayong bisita. In greetings po ngayon ni manibatan niya po kang Jen. Happy birthday, Sir Luciano Sani Garcia. Happy birthday king metong po karing sikat at matenakan, masipag. Journalista mo, kaya tipulabad Kapampangan. Happy birthday. Joan Manabat na ning rapper. Joan,
nanong secret mo at karugo minadagdagan timbang. Medyo and sana taglus-taglus mo ing masanting mong pamag-report, pamamalita, kiti kaya katamo probinsya. Wishing you good health, dakal pang blessings. Happy birthday, Joanne Manaba. Excuse me po. May pakyapos kuruguan at sing malagupot ang kukubo yan. Mga katakot. Happy birthday, Koyang Dan Canlas. Alam nyo naman mo, bala mo tsuya, muking kayang plasdan. Koyang Dan, na anong tao mo, makanyan man. Dalangan ko kaya kamasikan pang pamikakatawan. Dakal pang biyaya, iba't kay nga pong Ginoo. And siyempre, sikanan, kerengkekang buong pamilya. Sana takman ko rin, babanten mong kaigen. Nasan, Koyang Dan? Happy birthday, Dan Canlas. Ay, lawan nyo na yung pong postura. Bala mo, lalawot itsura. King Koya yung masanting. Happy birthday kang Koya kong Patrick Patok. Buen biyahe. And balo ko, pasaraming kanto yung kanyang ken. Uling marakal katawo para karekehang bisita. Pero siyempre ngayon birthday mo, yung dalangin ko kaya ganaganang pangarap mo para kikihang pamilya, marapat, and lalo pa sanang tumibe, yung kaya kayong pamikaluguran, Ate JL. O nung ating sobra kayong tawo, balo mo na yung gawan mo, Kuya Patok. Happy birthday, Patrick Patok. Buen biyahe. Happy birthday kang Tita Lucia Siron Infante. Metong niya kareng mentors ko yan back in Chopo King Youth for Christ. And ang ngayon pong birthday yun, Tita Lu, sana po masaya kayo, kaya abing kaya kayong pamilya. Makapag-celebrate kayong marakal, handa. At sana biyeneng Tito Oma nitang peka buri yung regalong yan, yung birthday yun. Again, happy birthday, Tita Lucia Siron Infante. Ay, lenyo naman mo, talagang kayong pang litrato na. Lupa neng masaya. Happy birthday, Boss Ryan David. Ano kayang handa mo, anyang birthday mo? And miss na ka, boss. Hope to see you soon. At wishing you good health, dakal pang blessings. Happy birthday, Ryan David. Pota naman po ating kayong buring share tungkol kang kakatamong question of the week. Nano yung kakatamong question of the week? Basan tayo po. Kailangan tayo po ini palagay ako waling sumpayaring banwa. Talagang tutuko ding obra misusumangid. Nung medinan kang paruming kong bakasyon ngayon ng December, nano yung buri mong gawan, itang kilala ko, Renaldo Bravo Jr., pilanay nga domig bakasyon, ino na kami. Nanong buri yung gawan, staycation, libotcation, nano pang cation, i-comment nyo na po yan. Basan tayo po, potang bagya. Samantala, orin na po rin kaya kayong panayan, orin na po rin balitang balen, balita Ketilabod, Kapampangan. Inamuyot ng dating presidente at ngayon ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo, reng 13 tamong kabalan na tinanggap galal antimong most outstanding Kapampangan. Meron pa siya mong awarding ceremony niniyan niya pong December 11, kayag nana po ning pamagmasusiking aldoning Kapampangan. Ayun po yung report. At inyo may labas ang begging guest speaker ko 2016, in Governor Canita, Nanay Baby Pineda. At sinabi ng Nanay Canita, dapat deng awardees magsilbila anti-example para karing aliwang Kapampangan. At nyaning bengi, lawenta mo, deng kakatamong moka talaga lang example para karing Kapampangan.
Iting pepasyag ng dating presidente at ngayon ni Pampanga's 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo king kayang keynote message king Most Outstanding Kapampangan Award sa MOCA 2023. Yung Macapagal Arroyo yung guest speaker king awarding ceremony amera pa king Kingsborough International Convention Center king siya din San Fernando kasabi na ning Aldon na ning Kapampangan ngayon Lunes a 11 na ning Disyembre. Sana ding most outstanding Kapampangans today and yesterday makasahop for the future of Pampanga. Dakal pong salamat at congratulations ka rin, winner staff. Labilang atlong matinakang kabalending tinanggap galal ang timong Most Outstanding Kapampangan ngayon Banwa. Ilaripidait designer ay Philip Torres para king Mocha for Culture, Jojit Aramuna Villarreal king Performing Arts, Dr. Bernardo Simon king Education, Joseph Ian Canlas for Finance Emerging Category, at Tingo Campos Betis Ban 46 naman ng king Mocha for Institutional Emerging Category. Iisabilita Manalastas Watanabe Mocha for Entrepreneurship at Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. ing Menikwang Mocha for Government Service. Ipulis Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan naman ng bidinan MOCA for Law Enforcement, Dr. Filomena Reyes king Science and Technology category, kabang Mark Joseph Ocampo king Sports sa Edwin Layon king Visual Arts. Outstanding Kapampangan Filipino Overseas Worker naman ni Dr. Mary Jane Alvero Almadi at ni Dr. Ireneo Alvaro Jr. naman ng Outstanding Honorary Kapampangan. Agpang kipamuntok na ni pamagmasusi king Aldona ni Kapampangan ay 2nd District Board Member Mylene Pineda Kayabyab, inspirasyon la para kaya at king Mabilog Abalending tinanggap mo ka. O itong huling araw ng Aldoning Kapampangan, lalo akong nai-inspire na maging isang mabuting tao, magbigay parangal sa sarili ko, sa pamilya ko at higit sa lahat sa probinsya natin. Nasa namo rin kanong Pineda Kayabyab, midake ka rin kayanakan, inggeling at kabesnan, daring matenakan tamong kabalen na awardees. Lahat ng awardees, they deserve the award. Talagang pinag-isipang mabuti ng ating mga judges at sana, sabi ko nga, hindi lang natatapos sa awarding ang gabing ito o sa pagtanggap nila ng award ngayong gabing ito, kung hindi maging tuloy-tuloy silang inspirasyon sa ibang tao, maging inspirasyon sa ibang tao at gawin nilang proud ang Kapampangan kahit na hindi sa Pampanga, kung saan sila makarating. At continue na maging inspirasyon lalong-lalo na sa susunod pang henerasyon. Samantala, may deklarayang Pampanga Day December 11 kapamilitan na ni Proclamation No. 2226 Series of 1982 pinirma ng former President Ferdinand Marcos Sr. Anya naman banwa-banwa yung pabagmasusyan, ingaldo ni Kapampangan at metong karing component events sa NITI ang Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Yako yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus ating pusong makabalen. Sana po maging inspirasyon la po rin kaya katamang pong awardees ka rin pong aliwa patamong kabalen, aliwa pang Kapampangan na talagang samasanda pa at palto dahing tune o galing Kapampangan king karelang industry balang datang aldo ilana po yung tanggap MOCA Award. Samantala masaya kanoing Angeles City Mayor ay Carmelo Pogi Lazatin Jr. Uling ikwa ng abalaw sing legasiya daring kayang pipumpunan amatay na kang Kapampangan. Midi na niyang galal ni Mayor Pogi ang timong Outstanding Kapampangan for Government Services, paulan ning pandemic response sa ring Angeles LGU. Ayon po yung report. Nakanuisip-isipan Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ang medina niyang Most Outstanding Kapampangan Award for Government Service ngayon Banwa. Agpangalazatin, gagawa na mo kanuing kayang obra ang timong mayor na may dili-diling highly urbanized city kiti Pampanga. Anya pong inominate na ako, may bigla ko. What is surprisingly, niyang manyambot ko, babakit ako. And then looking back, kung naning pe manggawa tamo during pandemic, naning inobra tamo na,
And this is a privilege for me. Masaya naman kano'y Mayor Pogi uling agawa na nga balawas ng Ligasiya, naning kayang ingkungay dating Pampanga Governor Rafael Azatin at dating Angeles Mayor at Congressman Carmelo Tarzan Azatin Sr. I just learned na lolo ko, Yapong Feleng, was also a MOCA recipient. My father was also a MOCA recipient. And then, maragula bagay po ka na ako na ako at tanggap kayo. Metong po parang metong tamang pinaka-prestigious awards kaya ti Kapampangan na miyabetan po kay MOCA. Bonus naman kano para king Police Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan ng kayang galal, kasabi na ning Aldon ng Kapampangan. Ipangilin ng Outstanding Kapampangan Awardee for Law Enforcement nganing Banwa. Karen pong kalupa kong magserbisyo para lalong panatilihin ang katamong katahimikan kayong probinsyang Kapampangan. Ini po bonus niya mo po. Ini po party niya po ning obra me. Nung ini po ni dinandanggalal, kumbaga po bonus niya mo po kay kami. Metong yakanong inspirasyon ng Moka king Pangilinan, banglakwas talakaran masalesen kayang katungkulan king Balen. Mas lalo may pa pong gawan ng obra me para king Balen ng Pampanga. Samantala, ang balaos sa pamamaya kabaluan ka rin kakatamang Balen, ang pangako ng Dr. Bernardo Simon, ang Most Outstanding Kapampangan Awardee for Education. We are still member of this society that we can still share something. Yun ang aking advocacy ngayon to help our seniors just like I did with our school children before. So this time we are giving more meaning to the remaining life of our lives. Meron pati Most Outstanding Kapampangan Awards king Kingsborough International Convention Center, King Ciudad San Fernando kasabi na ning Aldoni Kapampangan ning Lunes, December 11. Yakoy kaya yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. And talaga pong parang alantala, din kaya katamo pong MOCA awardees na anggam po kanong tinggap dane ang titulong MOCA awardee. Taglos-taglos na pa mo rin po yung karelang advokasiyang makasawp king kaya katamong probinsya. Kinat mo yung Brand Zigyao Convention Center karin tala suporta daring adwampulot adwang kandidata na ning mutsaning Kapampangan anyang Domingo para keng Coronation Night ning may sabing ligligan leguan. Kaya rin ning bengi, minuli ang bayong reyna ning Pampanga, Isalma Imam ning Balen Porac. Balikan tamo yung masayang pamikatagon, king report ay ni. Paman magumpisa yung Coronation Night na ning Mutyaning Kapampangan 2023 anyang Domingo, December 5. May karamdama ding tao king kilob na ning venue a Brand Zigyao Convention Center, syudad ding San Fernando, Pampanga. Balang kandidata iba't king adwampulot adwang Balen at syudad ng probinsya at ting kanya-kanyang talang-suporta. Ela amuking venue present ding pageant fans nung karing pamibale-bale. Miras ng maigit 22,000 ding live viewers ng CLTV 36 king online platforms aparte la pa rin menalbeg in digital TV. Lakwas pang Mexican ng kulyora ring tawa niyang rinampano king stage ding 22 lovely candidates para karing karelang opening number. Pikyan na inining karelang introduction kabang makasulot yung culinary theme headdress. At pagmaragol tamong sisig at totobits, Syudad ning Angeles! King progresibo nga palit! Viva ang Bukiro! Tunes, sugid, deboto ning Gino, Balen, Arayat! Ingatenas ning Pampanga! Villa de Bacolor! Malaguca, Candaba! Luid ka, Florida Blanca! Kaibat na ning first set of awards, standout ay Mutyaning Porac, Mutyaning San Luis, Mutyaning Angeles City, Mutyaning Mexico, Mutyaning Lubao, Mutyaning San Fernando ang pang Mutyaning Santa Rita. Pasibayo na naman packet ding kandidata yung karelang Leguan, anyang nirampa na ring 22 candidates king swimsuit competition.
Mas penamdaman naman kanu yung paskuking lantern theme gowns, apetin dayag na rin kandidata kay evening gown competition. Kaya rin nanini, pinili dano ring linom king top 10. Apin ilarimot yaning Santo Tomas, Kate D. Carino, City of San Fernando, Nela Marie Dizon, Bacolor, Samantha Maylin Astel Ducay, Mexico Maria Giana C. Gorospe, Santa Rita Maria Cecilia Anocampo, Mabalacat City Stacy David, Angeles City Joan Marie Thornley, Magalang Gabriel Galapia, Lubao Sofia Bianca Santos, Sampung Porac Salma Emam. Keng semifinals, bidi na lang pamikatagon din kandidata apakibatan, den kutang daring bigating judges. Kaya rin na ning intense sa Q&A portion, pinili ro rin final 5 rin Mutsaning Angeles, Lubao, Magalang, Porac Kapong Mabalacat. At keng final round, pekibatan din kutangan nano yung tradisyong Kapampangan ni Karelang Balen, ing nasarang lakwas si pakilala at makanano ragawan nini. May banggiting panga-culinary capital ng Pampanga, may yayaliwang festival, ang po'y pangamalugod na rin Kapampangan. Kay Bat Naniti, dintang neng pakantabayanan na rin Talapanalbe. May pilihan timong 4th runner-up ay mutyaning Mabalacat Stacy David, 3rd runner-up ay mutyaning Lubao Sofia Bianca Santos, 2nd runner-up ay mutyaning Magalang Gabriel Galapia, at 1st runner-up ay mutyaning Angeles Joan Marie Thornley. Kabang imutsaning Porac Salma Emamig Mikoronan, mutsaning Kapampangan 2023. Well, as the title holder of Mutyaning Kapampangan, I will do my best to show the world our rich culture. I will show the world how we Kapampangans have so many traditions and festivals that make us unique from others. Sakto naman kanu yung pamanyambot ng Emma muling dakala kanong bayang festival kimbalen na ni Porac at makasawap yung mag-promote ka rin. Ating kaya planong Balas Festival para kayong Balen Porac. Yung maging lupa na ning kaya kaming festival, din kaya kaming selebrasyon. Ning Porac, Salma, niya, congratulations talaga. Masaya kami para kay Porac. Pero salamat naman ni Governor Dennis Delta Pineda karing egan ng kandidata, uling metong la karing sinaw matapasik na nga ng turismo ng probinsya. Sa mga pag-promote ng mga number 1 sa atin, pagkain, di ba po? Saka yung mga historical heritage natin, sa mga churches natin, marami. Willing naman ho itong mga mutya natin to promote our province. So, there will be a project and programs para makatulong ho sila for our tourism. Yako po yung kaya kayo talasuyo, J.M. De Jesus, ating pusong makabalen. Diyan po talagang kabay ng Kapampangan, hila po talaga lalaot, Kenggelingan, Kabyasnan, at Leguan. Kasi balo ko, karas-karang national lang pong international pageants, talagang mamayag paglanaman din kaya katamong kandidato. Pero balo yu po karing kaya katamong Talapanalbe, bala mo balo ko na o talayo po yung kaya katamong at sing Malago, pera mo po na dinabanggit ko uling magpiesta Karela o piesta ngayon ni Karela, kaya at sing Malago, pamalot mo kami hanggang Shanghai mo, uling halang yan ni Ngardo ngay ni. O atin tamo po kasing bisitang Mas Malago. Pota po ka numasawol ya. Ako tanggap ko na natin kung kayabi ang mas masanting king programa. Yan po yung kakatampi kwentuhan king magbalik na po ng kaya kayong programa. Ako na palang dili. Nanu pata! Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. At magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Basan talapa mo po rin kaya katamong migpadang namin sa iking kaya katamong Facebook Live. Unahan tane po Richard C. Pableo Bolar. Impog message na Seymour. Siyempre para David me, Seymour yung na yan. Kaya luwa ka talaga si Richard. Socrates Ona Senior. CLTV 36. Meron sa station sa Lipa City, Batangas. Ahil benta ka taong palaking Batangas. Matsukar ni Mayor B. Hi Mayor B. Hi Lucky.
Kay Bat, malbaya naman ni Christian de Guzman, hello CLTV Pampanga, na. Malbaya naman ni Jen Kiyakatamo. Christian de Guzman, hello CLTV 36 Pampanga. Inulit ni message sa nandin ni Rhea Santos, hearting sined na. Derek Kaiser Santos, hello po, watching in TV. Inbo rin na pong sabihan, maka-digital TV ya, Sir Derek, o kaya maka-subscribe na kay katamong cable providers, ne? Or maka-TV box sa uling, maka-digital broadcast. Tana. Pero, sorry, atsing malago, ne? Aliwayeng malago, akayabe akong ngeni. Ne? And talaga namang apatunayan ko rin pala na, pero ako naman, ako makain lalawot, santing lalaki. Kaya metong tamo pong guest. Lamang niya sigurong 3/4 atabo. Kendilu kanako. Pota po abanson nyo naman. Pakilala ko no po kaya kayo din kikataong bisita. Ayapin po, Reng, mi putungan korona, abayong lakan at lakambini ning Sinukwan 2023. Siyempre, mumuna, pakilala po kaya kayo i-IZ Wilson. And then kaya binip pong IZ i-Mark Vincent Dea. Alright, ikit yun naman. So, isto ko po, aman kaya kayo, at sing mas malago, ampoy ko yung masanting, lamang mong 3/4 at dilong tabo ka na ako. Siyempre, first things first, IZ, makatatlo na kang may guest Kenny. Palagay ko, balo mo na yung kikatamong gawan kanyan. Then kaya kang shoutouts, greetings, uling dakalmanin na ya karing pa shoutout mo. Mayapal daw po kaya kayong iya ko po IZ Wilson, kaya kayong lakambini ng Sinukwan. Ang una pong delivery ko pong i-shoutout ni pamilya ko po, i-mama ko, i-papa ko, Sige. i-ate ko po, i-kuya ko po, i-ate Lorelai, ate Ronalyn. Ako po di apo kong paitin Lawin. Then din pong pamilya ko kay Tarlac, shoutout po kaya kayongan. At ken pong kaluguran ko, pangatlong beses ko na po kayo, pero lagi ko pong kakalimuan. I-Francesca at Jocelyn, ila po talaga yung kaluguran ko. Maliban king iba. At i-Sophia, i-Mix and i-Green, abi ako po. Lakan binit ko sa ako. Shoutout nga po. Ayan. Wala pong magtampo kasi. Sa kayo magtampo, na kayo rugo magtampo, malayo kitang kapat ng pamagbisita. Karin ako shoutout ay. Sige naman Mark, tayo ka. Malagad ka aming guest. Balo ko, pakadwami pa, ninong ako magkamali kini kay CLTV. Nino rin i-shoutout mo, sana lang kakalingwan Mark. Maya panapongan po kaya kayongan. Yako po i-Mark Vincent Deyang, impong kaya kayong bayong lakaning Sinukuan 2023. Mumunan dili po magpasalamat ko pong maragul king kaya kaming mayor ning Bacolor, Mayor Di Mandato po. King pong kaya kaming Vice Mayor Rondongka. King pong kaya kaming Tourism Head, Sir Bong San Pedro. King pong anak ng Mayor Di Mandato Sir Jude Dato po. And magpasalamat ko rin po kaya kaming barangay captain na todo suporta mo naman po Kapitana Shine Matic, Rosana Shine Matic. Ang po ka rin councilor ng kaya kaming barangay Parulog, Bacolor, Pampanga. At magpasalamat ko rin po ka rin kakong pamilya na alang sawa pong susuporta ka na ako na numanggawan ko kayong kakong pamibiyebye. Na naman po iti, lagi lang pong makasuporta ka na ako niya, maragul ko pong pa magpasalamat ka rela. Karing pong kakong kaluguran mo naman na alang sawang susuporta ka na ako, mumunang dili po karing pong tatalan ka na ako, kiyating ligligan na milabas, hayapin po Mama Darwin Liangco Reyes, na iya pong ginawa king kakong costume na may dibatan po king Bacolor, king pong kakong makeup artist, Mother Kim Acosta Altamonte, at pong karing kakong kaluguran na sinaop kako, Zia Cachuela, Gabriela Panumpang, Aris Austria, JP, yan, Red. Dakal pong salamat kaya kayongan. At magpasalamat ko pong dakal garing ganaganap pang sinaop ka na ako baka nita po pagtagumpay king ligligan santingan legwa na iti. Dakal pong salamat kaya kayongan. At saan po yung kikatawang programa? Karakal. Palagi ako nung balikan talangan ding ganaganang episodes, wala mo atay Markin pa ka marakal diling sinaut-out tapong ginit. Pero sinabi ko naman, sana laing nga karingman, kaya kasalanan ko rin Pero
Bayo tamo taglosing kaya katamong pamitalamitam ka rin kaya katamong bisita. Buri kaya mong i-greeting kaya katamong birthday celebrant, hindi kaya katamong birthday celebrant. Happy birthday kang Renz Carlo Pacla. Lawan mo na, Renz. Oh. Talagang i-mark Vincent Day ang keng kaorasan na ini. Bibidyo na ako ang Point TV para keng kang greetings. Renz, na ano? Pasanghay ka, papansit ka. Nungwa, okay, sana ko sila rin kaya kang bisita. Wishing you good health and dakal-dakal pang blessings. Sesela na ka mo, patagal na yung Mark. Kaya kang greetings, Kenny. CLTV. O kenta namang pamitalamitam kaya kayo. O muna akong kutang, kang IC. IC, makatatlo na kang mig-guest kaya katang programa. Niyang mumuna as vlogger ka, Kadwa as beauty, kay pamakyabe kay beauty pageant. Kay ba't ngayon kaya kang pamanyambot as lakambini ning sinukwan. Kumusta? Nanong feeling anyang sinambot ka? Miras ka babaw banwa king saya mo, nano? Wala mo makantita po na feel ko po talaga. Kasi mumunang dini ako mo talaga in-expecting hanggang milyan. Pero dahil na king Benny ito, mga ganun. Kaya din po akilala yung sarili ko na bala mo. Aliwa i-IC ito. King linmol yung Benny ito. Pero ito, kaya rin kaya kung damdamin ko talagang may bayad nga king hanggang sa tissue. Alim mo king, kasi king pamag-aral. May nangyari mo sa sakripisyo ito. Yan. Sige. King, ito po, king oras makanyan. Dakal kaya din po kasi pagdalanan talaga, nanuno ka rin. May bayad nga po ito ng dimdam king May sulit. May sulit nga ng paggal, sakripisyo, oras. Siyempre, itang dati mong normal life, may wala nga nita, uling ka rin pamagsadya, pamag-practice, and sinabi napin, bala mo, king amano na, mig-level up ya. AIZ ketang mismong competition. Pero itay ko kaya po, takang mark ko pa. Mark, o nanong ening sinambot ka? Nanong nanong panamdaman mo? Nanong feeling? Mig-sink in na ba kaya ka? Makanili po kasing malyari. Muna po niyang screening pa mo po, isipan ko po, agyo ko ba ini or aliko? Ngayon po inisip ko na agyuan ko ini kasi balo ko, anak kong bakulod. Sabi ko makanya, ngayon sibukan ko. Kung aking minaus la po na may tanggap ko, hanggang pong makapag-practice, pay pagal, mag-sakripisyo, giyawa ko po nga gana-gana, na dyan pong magobra ko po Manila, tapos po ang bawat practice mo, muli ko pa mo po Pampanga, every weekends, para mo po makapag-attend kang practice, kasi po, desidido ko po talaga. Giyawa ko po nga akong gana-gana ng agyo, desidido ko naman yambot, uling balo ko po, na karingan po 21 na kandidato at kandidata, iya ko po magdilidiling Bacoloreño, anak Bacolod. Anya po sabi kay sarili ko, agyo ko ini ngayon po, namin yambot ko na ako pong kaswelo kasi po, pagpatuloy kaya po itang kakong advokasya na bisa ko pong maging masanting ay hihemplo ka rin hanggang kaya nakapampangan. Baka nita po ipamulat ko po karela na aning ka-importanting katamong kultura kapampangan. Uling balutan naman ngan po na rin kayo nakangayon. Masyado na lang mamumulat ka rin na anumang mga tsurang bagay. Kakalingwan na po yung katamong kultura at amanong siswan. Ita po yung budi ko pong iparatang karela bilang lakaning sinukuan 2023. Maging ko pong masanting ay hihemplo ka rin hanggang kaya nakan. Ipamulat ko po kaya kayo na makananya ka-importanting katamong kultura kapampangan at amanong siswan. Ala na akong balong ikutang kang Mark kasi deta nga liwak pong kutang in advance po. Pero siyempre, dakal taong papisabyan kaya kataong programa. Bure nga balo karela kaya pamagbalik tamo. Nano mo indifference ng sinukuan ka rin other beauty pageant sa mo pisabyan mo kaya pamagbalik na puning. Nano pata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming
Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. At magbalik po yung kaya kayong programang Nano Pataka rin kung mag-comment. Sabi na pong E.G. Razon, sana may moka sa agriculture. Palagay ako atin pong category for agriculture oning pota po alang may nominate. So hopefully by next year di pong manominate kayo pong category ng agriculture. Kay Bat Oreni na i-Karen Y. Canlas, impong wife ng Paul Canlas. Manal Bia, hello Karen. Kay Bat din pong aliwahang pa-shoutout, balang po kilala ko la. Kaluguran do rin nga doa, talaga nang may papatela pa kining comment section tamo ninong sa shoutout da. Pero ating kong hanging question nandin karela nga doa. IG, keng experience keng Sinukon Festival, naning pamialiwana? Karing other aliwang pageant sa Pekabayan. Peka mo muna dili po, itang pamanyalitang amanong siswan. Kung pakanano de paulagan, ing amanong siswan, ing Kapampangan, ing kultura na ning Pampanga, king Sinukuan Pampanga. Karing aliwang pageant po kasi is, ito paggagamitan niya po ing English. And king kaya naman po, king Sinukuan Pampanga. Kapampangan po talaga. At ito po ing metong muna man nakapagsubukan na aranasan ko king Sinukuan. And palagay ko kasi ako naman, feeling ko, kaya siguro Kapampangan mo naman ito uling, bakantang mas express mo yung sarili mo, isang mga Kapampangan ka. Kasi kung man-English, minsan mga kakaka, mga balid ka. Tay ika mo, Mark, ingkutan ko naman kaya ka, nano mo ing part na ning festival, itang palagay mong mig-enjoy ka? Part na po ng festival na talagang mag-enjoy ko. Yapin po ing Digligan, Santingan at Leguan. Yapin po ing Lakan at Lakambili ng Sinukuan. Kasi po ka rin po na pagselebran niya po talaga ing kakatamong amanong siswan. Baka nita po lalo de pong akilala rin kayo nakanatanggang tao kaya bilugang Kapampangan. Okay, ketang pageant, no ka rin ka may kasakit. Q&A, anyang darlan nyo artang mga ragula, headdress, areta, nano. May kasakit ko po anya pong pamagdala pong costume. Kasi po talagang sobra po kabayat yung kami dadalan. Pero ali po meging problema iti. Uling balo ko po nadadalaking ka kung balen bakulod na kaya kami pong pagmaragol ding mga nyamang suma na pupunta maalis. Ay, wapin, sana nung ating kaso, apin pala rin ang amanwa ng Jasmine Punanan, Ang kaya be mi CLTV, may mulsaya kanong suma na, nadalano kanong CLTV, nero gumerine. Ay siya anyang sinambot ka. After winning, siyempre, picture-picture, makayan-makanyan. Nano, ing mo muna mong gewa. Siyempre, mig-diet ka, mig-sakripisyo kang oras. Nano, mig-samgyup sal ka, anli buffet ka, apesa raming Jollibee,
O nanong gewa mo? Ay, si Mimino namong gewa. Aliko po mig samji, pero aliko din naman po itanggi na. Migbawi ko po talaga kayong pamangan. Kasi itapin po amis ko makaniyan. So, mingan ko po at saka tituran ko po talaga. Ito po, tituran ko nga po talaga. Nanong Migbawi pengan ko mo? po. Nanong pengan mo? Mig Burger King kaya po after. Sakto Pauhuli. naman, inke katamong lakambini ning sinukwan. Our queen in sinukwan. Mintay king Burger King. Nepo. Tay ka, Mart. Nanong gewa mo, makanyan mo naman, mingan ka pang crispy pata, chicharong bulaklak. Kaya rin mong sinambot. Kanya pong kayari ko sinambot. Siyempre po, may picture-picture pa mo. Then, minuli kami po rin akong pamilyang atintiman king lupa. Tapos, kinabukasan po, migparada kami po kaya bering may manyambut. Then, kaya rin na po nito, migbalik na ako po king kakong obra king pong Quezon City. At mig back to normal na po yung gana-gana. Pero karas po Quezon City, mig-celebrate kami rin naman po na ringabi ako mag-work ka rin. Miyangan kami po at binabi ko rin po kayong tudtud kasi sobra-sobra po yung puyat na milyari ka ako. Ay! O tating kong makanyang litrato ay! At yung lakan ning nanu pata. Ang po yung mutsaling nanu pata, kaya bining lakan ng pong lakambili ning sinakwan. And sabi ko kay man po lalawot itsura. Kaya katamang sinambot, kaya kaming atsing malago. Ne? And buri ko nga balong ni after the pageant, what's the next plan for you, Mark? Will you be joining other pageants as well? Last 2 days ago po kasi may guest ko rin po kay Euro TV Philippines kay pong Quezon City. Ngayon po atin pong metong manager ka rin na friend niya po ning manager ko na taga Quezon City. Bala mo po, babalakan da kong ilaban kay hari ning Pilipinas po. Ngayon po darat nga January. Pero pag-isipan niya pa po kung agyuya ba, kung tuloy niya po ba. Pero pakaisipan kaya pa mo po. Hari ng Pilipinas. So, nung ating hari ng Tondo, ating hari ng Pilipinas, nag-aliwala talaga makaisip din kaya katamong organizers ka rin miyayaliwang ligligan sentingan, ne? Keti Pilipinas. Tay ka, IZ, what are your next plans? It will be another year, 2024, another set, no? Another series of beauty pageants will be held next year. Pero ika, nanong balak mo, mag-aral ka pa? Or nanong gawan mo? Anti mo naman po niyang Banwang 2022. Aliko din po kasi esahan inganggang aranasan ko po ngayon 2023. So makantita mo naman po ngayon Banwang 2023. Ako po balo ko nanong malyari kanyan king 2024 pero balo ko na kung nano man hingibyan na nga pong gano. Pagsadyan ko kung nano man di hanggang oportunidad na miras ka na ako, ita po. Pagsadyan ko, ako pa po makantita sabi ngeni, pero ita po. Looking forward. Kung nano what life may bring, what opportunities may bring din naman kin 2024. Saka palagi ako mag-celebrate ka pang Pasko. IC. Mark, makanyan muna ang pambayang banwa. Mga kepa po salad. Oy, nahanap mo IC. Mga niya pang ligang Pasko. Asado ang pumiyayaliwan na pamangan aman yaman na ketimula buwad Kapampangan atin. And siyempre, pasalamat kami kayo kayong akayabid na kayo kaya katamang programa. Mark, nano mo imburi mong message sa lakwan karetang kaya nakanta mong bisang makyabe ka rin ligligan legwan, sentingan, kaluban rin pekabayan nyo. Nano mong buri mong message na impart karela. Kasi siyempre, aliwaya kasing sinukwan kareng aliwang pageants. Go ahead, Mark. Imburi ko mo pong sabihan kareng kaya nakan na bisang makyabe king kareng darat ang abanwa king lakan at lakambini ni sinukuan. Makyabe kayo mo po, baka nito, lalo ya pong akilaling katang kulturang Kapampangan at amanong siswan, at baka nito po maging kayo rin masanting ayemplo ka rin kayo nakan, kaya katamong probinsyang Pampanga, ya kayo po tatakot, ya kayo po susuko, basta nung nano pong pangarap yu, tukyan nyo mo po ini, panigurado po na ayag yu ini, at yung mo po pamagdasal, basta mga dita mo po lagi, nanumang problema yan, so pa nakatamo po ng apong gino. King Bacolod, may kapag-celebrate na ko pala. Pesarada ng Bacolod, kaya pamanuli mo.
King Bacolod po, ka-chat ko na po kasi rin na Sir Bong San Pedro and tapong anak ng Mayor Sir Judato. Ngayon po mag-set kami pong schedule para po mag-visit ko yung Municipal Hall. Atinta mo po kanyang suman kan. Ay, wah, ne. Mo kaya kakalingwan, ipagsaron mo kayong suman. Atinta mo po. Milatak man detang bito-bitong suman kitang kaya costume, yang King Sinukwan Festival. Ngayon naman, IZ, kasi nandin, bala ko, kaya kulangan ka. Karen kaya kang pasalamatan. Ay, gitana ka pang mark. Karatang pasalamatan. Ngayon, hindi nanda kang maya poras. Balo ko. Dakal ka naman buring pasalamatan. Detang sinahop kaya ka bakit ang Aquaming Corolla ng Sinukwan Festival 2023. Ninureta o nining oras mo? Ito po, iti ko na po yung oportunidad para magpasalamat ka rin hanggang maging dahilan mo naman kung bakit. Ning paman yung bot. King gulot na ning, karen tao, king gulot ning paman yung bot. Kumumuna pong dili, kang Honorable Mayor Esmeralda Esme Pineda. Ning Lubao, Mayor po ning Lubao. At saka, Mother Jo, na yung ginawa pong king kanakong costume. At saka, Mother July din po. At saka naimawi niya pong kanakong, ginawa king kanakong buwak. Makeup artist ko din po is si Mother Jo. At kan Tita Randy mo naman po. Kang Sir Jerome na may nantabe po kaya kami king Q&A, king Ega na gano. At pati na mo rin po kang Sir Ron na manantabe po kaya kami king Kadalakad, may king Sinukwan. Ito po kare hanggang taong sinuporta mo naman po kanakon yung benging ito. At many bat king ibat. Dakal pong salamat kaya kayo. Dakal po kapilan mo talaga kalingon. Okay. Bayo tamo, anyang magumpisa tama pa mo. Ang bagit na pong aysinan din itang bala mo mag-level up. Ba't sabi mo ito? Kasi hakit ko rin clips na yan, talagang inkekang costume, headdress, aliwa talaga. Pero bakit mo sabing mag-level up ka king competition? Pauli na po kasi ning Sinukwan, Pampanga. Marakal ko po talaga bayong karanasan. Bukod po ketang may kapakyabe ako makanya naranasan ko po na maging metong kareng lakambini ning Sinukwan. Dakal ko po balong kultura ning Pampanga na ali ko po balo niyang mumuna. Pero pauli na po ni Sinukwan, Pampanga, may kasawpya po itakanako, banta malakwan laret ang kultura ng areta, banta balo ko lapang pagmasabalan at saka balo ko lapang i-share ka rin aliwang, ibiya ka rin aliwang, kaya nakan makanyan. May level up. Kaya pong siguro, niyang bengi po nga ito talaga, kaya po kasi, kaya po kakilala yung sarili ko, nanungno ka rin, linuwal ko po, kumbaga, king comfort zone ko, linuwal ko po ketang linuwal ko po ketang, kung no ka rin aliwa naman po talaga, yako ito, makanyan, so bala mo. Maragoy pong bagay yung Sinukwan, Pampanga. Kasi mas nakilala kayo pa po yung sarili ko, natin ko pa po palang agawa ang aliwang bagay ng makantini. Ito po. Yan. Okay. So, yan. Pati mo palawe-lawe kay Babo Banwa. Yung kaya katamong lakambini ng Sinukwan. Ngening Banwa. And pasibayo, dakal salamat kaya kayong adwa, kayong pamitagon nyo, kaya katamong programa. Maswelo ko ne. Kasi makatapilantahan na pong akayabe kening nanupata. Dening adwata mong bisita. And siyempre ngeni, at sunay karenay corona. Sana maging inspirasyon na po kaya kayo, lalo na karen kayanakan, na in the future, malayo, ikay naman, ing maging lakan ng pong lakambini ning Sinukwan. Kabilis sa po ning oras tama, pero bayo tamo po mikakawani. Buri ko la pa mo pong abalo, din kaya kayong komentong kaya katamong question of the week. Dahil kaya katamong question of the week. Noong medinan kang paruming bakasyon yan ng December, nano yung buri mong gawan? Ore na po rin komento, basan tala, ana pong Richard Maglalang, magbakasyon, nano pa ta! Pero balo ko rin estudyante, gana lang December 15 keng karelang klase, so ila makapagbakasyon nala. Ana pong Stina Aison, matudtod and spend time with my kids. Ating ko nga basa, baloyo. Bakanta ka nung kayo makaing magastos, istong panahon na rin okasyon, matudtod kayo. Sinabi na po. Sabi na pong Ramon Angit na San Miguel Corporation. Tutuking komento. Ana pong Anesh, hindi Hanash. Anesh Gonzalez.
Dinan kong dakala oras ding pamilya ko. Wayapin, spend quality time with your family. Siyempre, samantala na niyong makabakasyon kayo. Ne, lalo na ngayon kapasko ng pong New Year. Malagad mo din talagang mitipon-tipon, may kakareunion kayong may kakamag-anak. Anang Lynette de la Cruz, mamasyal buong pamilya. Ingkutang no ka rin ko mamasyal. Ne, munta ko king the Lake Shore para kitang karela Christmas Park. King the Orchid Gardens, king San Fernando. Para yung kitang, wow, talala, yata ita. O itang king kay, king Mega World, munta kayo naman itang Christmas Park mo naman karet. Dakal piyaglo na pwedeng puntalan. Ngening Kapaskuhan. Pero, agad na kayong mamasyal kang December 16, king Giant Lantern Festival, Isle niya naman yan, king CLTV. Anang Ruel Iglesias Datu, metong ka rin kikatamong top fans, gawan king slow motion, ing bawat aldo bang apil king miyama-sama sing bakasyon. Baka nano ka slow motion ing gawan mo, na matudtud kang paruminggo, kay ba't kagising mo 2025 na. Diba? Okay, den kaya katamo kayang bisita, ilang kot ng tamo, unaan ko ni Mark, nung di nanda kang pamikatagod, paruminggong bakasyon, ngayon in December, nang gawan mo, Mark. Siguro, mamasyal po buong pamilya kasi po, yako masyado na ako pong mapokus ki pa magobra, malaot ko po, may nilak po magobra talaga. Ngayon po, nung itapong bakasyon na itang paruminggo, spend kayangan po itang buong paruminggo itang rin pamilya ko po. Kasi po, magpasko, mas manyaman po kaya bela rin pamilya. O yan, tayo ay simuna nung gawa na, nung di na niyang paruminggong bakasyon. Aldo, samgyup salbahay, si. Aliw po. Pero dakal po kasi milyari ngayon in 2023. Babalang buri kaya pong aryan ng 2023 ko na itapin po magbakasyon. Bisa ako pong magdagat. Pero ito po, bala na po ko nang malyari kanyan kung MBC or nanoking December. Ito po. Bisaya ka nung magdagat. Agkat siyang magdagat. Baka ne. naman. Bahala ka, marimlaking dagat kanyan. Ano? And syempre, gambulan tayo po ng Shout Manong Siswan, na niyo po wari kikatamo ing Agad word na of the day. Ngayon do po ngayon. Simple na mo po yung kikatamo kamapangan word of the day. Manurod na nung manurod, ay sine, manurod. So, in Tagalog, barbero. Barbero. In English, barber. Ne. O nang tingaliwa kasi, ating tamo pong LGBTQIA na manurod. Diba? Manurod pamurning awos karela. Eyo dinan na aliwang awos. Ne. Basta isong, kasi po tayo isipan din mong ating barber shop. Ilang pwedeng manurod. Tayo makakuwari, uran mo na ako. Malyar naman ito. Basta biyasiyang manurod. Ninong manurod kaya kamwari? Imako, o diba? Pwede ito. At syempre, yapin po yung kakatamong oras, yung kakatamong programa. Ngayon pong aldong iti, kaya tayo po yung Mark Dea. Yung pong kakatamong lakaning sinipuan, ang po IZ Wilson naning Lubao as our lakambini ning sinukuan. We wish you well for 2024. Merry Christmas and Happy New Year kay Kaingadwa. Ako po yung Jody Dizon Mercado. Abayan nyo kaya pong pasibayo bukas. Yatsing Malago, baka tsune po bukas magdalaning Shanghai, menudo, kaldereta. Ang po pang sobra-sobra kay nga pagdangyan ng kapiastan. Ako po yung Jody Dizon Mercado Pasibayo. Ako po yung kaya Talaso, yung ating pusong makabalen. Lamang kong Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.